Sad imaš dve ženske, a nemaš ni jednu. A nemam ni jednu, bravo. Dve ženske, a nemam ni jednu, jeste. Ni jednu. Šta je, bravo, majke? Pa vidi, vade, doći će treća. Doći će treća, very soon. Treća. Treća će doći very soon. I meni to nešto miriše, Eki. Ha? I meni to miriše. Jel da? Ja samo čutim, vidiš, ja celo večer samo čutim i gledam. Ma vidi, ove ženske dvije, ova je lijepa mnogo i sve, ali nešto mi nije interesantna mnogo. Ko? Stanije? Ova Stanija. A ova izigrava nekoga majmuna, razumiješ? I ja nju respektujem i ona je dobra žena i sve, ali nije nešto da ju ja kao ono srčano mnogo volim i to, ali moram da i respektujem, razumiješ, oba dvije, no problem. Sada tu je konkurencija, one te da budu ljute mnogo jedna na drugu i tako. Kad vidu one da ja idem i sa njom i sa njom. Da. Tako se ja isto na žensko naljutim ako ona ide i sa ovijem i sa onijem i sa ovijem i tako. More, nikako ti da se naljutiš na Staniju, pusti ti to sve, ti to ljuci, ali sve vrćeš. Vendi treba da dođe 100%. Nego možda nije mogla sad momentalno, ali doći će 1000%. Šuto će naziv ustao ujutru u 6, naložit će športove i zdravo. Ko? Naziv. On ustaje u 6, nalaže športove.